Kodi palieje Acholi luo community ki janwa matika neno channel enini Joli video man ma lok frukata karchane tieni court mi Balaalo versus Acholi my no ye Acholi matika nyati beto chue ma unwe ngeo ki jomu kanani mati yeni kitiro kopo nieno mano ki wayani tina iki priyam kadote wayani nwario midwe miya beach Acholi kono maguchiro no ni ginde jolo beto chue gidugu kilelo giyom chwiny magilenge kilo tiana Acholi mukanani chwiny gichue matek pengone ki kobo nieno court man report matika kate kono nyurni ginmu wa kobo nieno kote lawyer madit mamiere ko handling lock eneni kome oberutie como oberu pere nieno matien eneni so langol ko madin ma chui side pagamente como berupe side pa Acholi kono inoni council kidega como berutie kidong kiken jo ma guberutie beto chui guberutie meno jo ma kidor kongi yo koya when Chris won komi awalo sub-county manonga Gul district ya watch ma NBT ken jo make modor kongi mi yelo Balaalo ben berutie como beru peraye won kom mi awalo sub-county manye ukoya Owen Chris como beru pere report madon nyurni como beru pere because no accident mo chi surety ne ayo chungkanyo ma for court issues po be katrening surety ununge jo ma lokti ekomgi yan pelo ke dong lok mo ti ma mer pe ke lo idong en kin ma wai keni ye Acholi madwong po beriom lok pa Acholi mago cher kunu ka chung ka chiel ki ko repeli le wodgi working man be lu to Acholi amiro fuyo matek total kenying luani sandano Felix Altoro bila pakakalo lo to ket bongeo kere kar mo karangech ichi yone kor palutiano wa omiro bed no tien tiano mama ke ma ke lokom Balaalo must go ki wono winyo ngamo te megan court ni ki dir court ho ina rio meduma beach pepe langol kop ki ene nano chalo shaba Acholi ara Acholi alegani wa yebo wangwa wa meru ne teach wa meru ne yede kari ene pe kar mi politik ene kar mi chopajo jomo kane dong tigatero ji mo kane chalo yu me yu iki ki me no bana pe balo ta ke yabu yu ta ke chwara wa kama wan ma mero e pe yara te total alegalo tian wa dusu mageti ka chung ni Balaalo umiro weklo wa one people giving up tin ene gite vuch gite lokme were lokme kot jomatika mede gite ko mede teach mano lokma ara mo wajina ki bana wi ape wil gi foyo mara maktuno Brian pol karen yele ke do matera reda me bero ka chwaro dwanwa ki ma video ma megwa ki yo video ma megwa ke chwaro ne yam ameta foyo mara le ko ni chu mede kerni do tiana Acholi ma pare wen ku bet kere karo ba mi ma iti kere chunyi mi konyo kara beba ki dira kate ba dinu chunga Acholi lok me rupe ku jabo we ko beri angeo mere ku beri chani giramo ke wilu dan ma pol dan ma lokte kom gibe giramo wilu gi ti alego ni ena tema wot mo wate siare ni wota bo karu kene ena tema one ka gitimi kere iwe ko girudu ga dai kuni wan mo ger chingol lenge wa mete ki wot ana foy matek pilu bana kilobuna ana maro kelo Brian wet kaga Acholi ati wera chwa yen ma wino ki gankot ena ye bangol ko matit pere eto Kort tin ke dio neno inena beach
Inario miduma big. Itu apa wa olo kipino. Wadik balor wet matek. Tim pungure Fanderson, wadik balor wet kamoge ken. Mendario miduma big, wa pino uno mo bakogom. Kon ba legu. Pia tu magati loya. Kon wa. Kot in nini dong. Nan charo papada mem. Nhớ bel kia. Kia ana legu matek. A foyo dan ma pod ma ko pino tien. Wa ripe uno, akilo we ripe etero. Ana foyo matek. Luak me Acholi, luak me Achwa. Amar wo kichunya wen, a foyo matek. Itung chele tuanga district mego minister korbi tres kono dare. Utia okelo the diet mo mi abembe mi gamente me nano ni inano lokom wildlife authority ma tika yellow le tika yellow jeme pa alwaq toile ki kar ma dung cham dung chaka ni o mi dan ko ben mabe ma dok lok me fu lok mi gaja pa chul ma piatek un ngono ber fu man ki ma pol furu bidonyi ye chule pro TV. Foi.